У меня 2 дочери, Хатуна и Екатерина. К тому времени они обе были студентками. Там тогда была такая ситуация, что ни в коем случае нельзя было оставлять там девушек и молодых женщин. Оставлять там девочек – это было катастрофой. Мне было очень сложно оставлять там и моих родителей, потому что моя мама была очень тяжело больна, но родители настойчиво просили меня вывести девочек оттуда. Мы как-то смогли подняться на борт украинского корабля и так вышли из Абхазии. Этот украинский корабль взял курс в направлении Поти, и 12 часов мы находились в море. За нашим кораблем гнался бомбардировщик, который бомбил нас, а эти оказывали ему сопротивление. Затем к нам подошел капитан корабля и поздравил нас. Капитан сказал нам, что все закончилось, и мы полным ходом движемся в направлении Поти. Мы как-то смогли и спаслись. В 6 часов утра мы уже были в Поти. სანამ გემზე ავიდოდით, რამდენჯერ დაგბომბეს, რამდენჯერ ღმერთმა იცის, რამდენჯერ. მაგრამ როგორც იქნა, ავედით გემზე და გამოვედით ფოთის მიმართულებით და სანამ ფოთამდე გავიდოდით, ესე იგი 12 საათი ვიყავით ზღვაში. ხან უკან დაგვაბრუნებდნენ, იმიტომ რომ ბომბ დამშენი მოგვსდევდა რუსული. იყო იქაც დაბომბვა, ესენის წინააღმდეგობას უწევდნენ, მაგრამ როგორც ასეთი მერე კაპიტანი ამოვიდა და მოგვილოცა, რომ ყველაფერი დამთავრებულია და მივდივართ სრული სვლით ფოთისკენ და როგორც იქნა, გადავრჩით და გავედით დღის დილის 6 საათზე უკვე ფოთში ვიყავით. В Абхазии были убиты мои родители, мой отец, Гриша Иванович Ягутидзе, и моя мать, Венера Атанасовна Ягутидзе. Моих родителей убили не из-за имущества, нет. Те, которые зашли к нам, это были палачи и убийцы. Это называется геноцидом грузин. Мои родители даже и не думали уехать из Абхазии. Кто что с нами сделает, говорили они, и не думали покидать Абхазию. Кроме этого, моя мама была тяжелейшей больной женщиной и передвигалась с помощью 2 палок. Это было исключено, чтобы она поехала вместе с нами. У меня было такое намерение вывести девочек, моих дочерей из Абхазии, а сама собиралась вернуться обратно через 1 неделю. საერთოდ სიარული და ეს ძალიან გამორიცხული იყო და დედაჩემი ჯერ ერთი და არც ფიქრობდნენ ჩვენო ვინ რას გვიზამსო. ხო და აი ამიტომ მეც ისე გამოვედი რომ აი ამ გოგონებს გავიყვან და ერთ კვირაში ვითომ უკან ბრუნდებოდი. მაგრამ ისე დაბრუნდა ჩვენი მტერი, ჩვენ რო უკან დავბრუნდით მერე. ფოთ მოგვიყვით დაზუსტებით თავიდან ბოლომდე თქვენი მშობლების დაქორწის ისტორია, რა ვინ იყო, რა პირობებში მოხდა ეს და ასე შემდეგ. Когда к моим родителям зашла эта группировка бандитов, они были очень жестокими. Они смертельно избили моего отца на глазах у моей матери. Моя мать начала кричать. Сперва они убили моего отца очередью пуль, а затем убили и мою мать. Эту историю убийства родителей я узнала от моих соседей. Это те мои соседи, которые и предали земле трупы моих родителей. Вы знаете, у моего отца была сделана очень глубокая яма, и там прятались мои соседи Резо Рухая, Амиранта Дуа, Авери Векуа, Магда Гвинжилия. Вот эти мои соседи были очевидцами убийства моих родителей. Они, спрятавшись,
смотрели на это, а затем дождались наступления ночи и в моем же дворе предали земле трупы моих убитых родителей. თქვენ ასევე ნახსენები გაქვთ ჩვენს პირველ ინტერვიუში, რომ რაღაცა საფრთხე იყო თქვენი უკვე მიწას მიბარებული მშობლების ამოთხრის ვიღაცა იმოქმედება. დიახ, აი ამასაც მოგახსენებთ. Через некоторое время кто-то заселился в моем доме. Когда тот человек узнал, что во дворе похоронены мои родители, он сказал следующее: «Зачем нужны мне чужие покойники? Я выкопаю их и выброшу где-нибудь в речку». Наши соседи сообщили нам, что сложилась вот такая ситуация. Это была повторная смерть для нас, когда узнали, что собираются выкопать моих родителей и сбросить их в речку. Тогда я, мой брат и моя сестра собрали деньги и отправили эту сумму в Абхазию. С помощью некоторых людей моих родителей перезахоронили там же, на кладбище, но все это произошло в ночное время, как нам позднее сообщили об этом. მაშინ ეს ჩემი მეზობლები ყველა ცოცხალი იყო, დარჩენილი იყო 1, 2, 3 იქ. ხო და შემოგვითვალეს, აი ასეთი სიტუაცია არისო. რაიმე ეს იყო მეორეჯერ სიკვდილი ჩვენთვის. ხალბატონო თინა, ასევე თქვენ ახსენებთ, რომ პირველად ინტერვიუში, რომ თქვენი სახლი დღესაც არსებობს აფხაზეთში და ვიღაცა იყენებს ამ სახლს. თქოთ რა იცით ამის შესახებ ეგეც რო გითხრათ? ხო და კი, სახლი არსებობს, მე ფოტოც ჩაუვდე მაშინ და იქ აწერია, იყიდება ჩემს სახლს, ხო. Сегодня мой дом есть в Абхазии. У меня есть фотография моего дома, на котором написано, что он продается. Та фотография моего дома, которую я имею и на которой написано «продается», была снята примерно 3 недели назад. ეს ერთი სამი კვირის უკანდელი ფოტოა მე რაც მაქვს ახლა ჩემი სახლის, რო იყიდება აწერია. დიახ. ქალბატონო, თქვენ სანამ მამა თქვენს და დედა თქვენის ასეთ ველური დახოცვა მოხდებოდა, თქვენ ახსენებთ ასევე პირველ ინტერვიუში, რომ თქვენ როგორც ვიცით, თქვენ კიდევ გაქვთ რაღაც ნაწილი ისტორიების მოსაყოლი სხვა ადამიანებზე, გთხოვთ გითხრათ ამ ადამიანებზე და ისტორიის შესახებ თვითონ. მოგახსენებთ, ახლავე ჩემი მეუღლე იყო ძირითადად გალის რაიონი გუდავიდან და იქ მაშინ დარჩენილი იყო ჩემი მამამთილი და მაზლი. Мой супруг Ризо Дочия был из Гальского района, из Гудава. Моему деверю, Константину Дочия, тогда было 30 лет, а моему свекру, Платону Дочия, было 65 лет. Моего деверя, Константина, расстреляли на глазах у его отца. Моего свекра заставили смотреть, как убивали его сына. В тот день моего свекра оставили в живых, но он, бедный, с ума сходил. Мой свекр, Платон Дочия, предал земле своего сына, Константина, а через 3 дня все тамошние места уже обезлюдили. Труп моего свекра нашел проходивший мимо человек, наш сосед. Тело моего свекра, Платона, было полностью растерзано свиньями. იმ დღეს დატოვეს ჩემი მამამთილი ცოცხალი. მაგრამ გაგიჟებული იყო საწყალი მეუბარებია მიწას. ეს ყველაფერი მე მომიყვა ჩემმა მაზლმა. მიწას რომ მიაბარა მეორე მესამე დღეს უკვე დაცლილი ყოფილა იქაურობა, არც არავინ არ იყო და გამრველს უნახავს მეზობელს. ვაიმეო საწყალი, ეს პლატონი არ არისო, პლატონი სულ დაჯიჯგნილი ყოფილა ხორებისგან, დაჯიჯგნილი. განა მარტო ჩემი დედმამა მოკლეს იმ დღეს, ესე იგი ჩემი ოჯახიდან აი მაშინ არ მithქვამს
პირველ გასაუბრებაზე ეს რო ნერვიულობ ყველაფერს ხო ვერ გაიხსენებ. იქ მიყვნენ გაგრძელება ჩემი სახლიდან. ჩემი სახლის მერე ალბათ 9 კილომეტრი კიდევ ორი ჩემი დედმამის ხნის რუხაიები, გრიგოლი და ოლია რუხაია. ეს ზუსტად ვიცი და ადამია. В тот день на моей улице убили не только моих родителей. Они продолжили путь от моего дома и убили соседей Григола и Олю Рухая, которые были людьми возраста моих родителей. В тот же день они расстреляли и Адамия тоже. Вечером сперва похоронили моих родителей, затем похоронили Григола и Олю Рухая, а потом предали земле и труп Адамия. იმიტომ რომ იმ საღამოს ჩემები მიწას რომ მიაბარეს, მე რუხაიები მიაბარეს მიწას და მე ის ადამია მიაბარეს მიწას. აი ეს ვიცი. Абхазы знают, какие преступления совершили сепаратисты и не хотят, чтобы они понесли наказание в соответствии с судебными решениями. Абхазские сепаратисты скрывают, что их так называемая освободительная борьба наполнена жестокими убийствами стариков, женщин и детей. На абхазских сепаратистов возлагается ответственность за этническую чистку, которую устроили они против грузинского населения. В том числе сепаратисты ответственны за этническую чистку мигрелов, прямых потомков античных колхов. Некавказское, позорное и преступное поведение, которым отличились убийцы стариков, женщин и детей, навсегда записано в истории абхазского, апсуйского сепаратизма.